Bona empeleni la ngaphandle nasejele ngathi sekucishe kwenzeka into efanayo yabona ukuthi ngiqala-ke ejele ukubona ukuthi kanti kuyiqiniso ukuthi abafana bayalalana bebodwa. Ngayibona leyo nto ngangakholwa okwemanje nje ngisayikhokhela nabanye ukuthi ngake ngabona into enzima kabi empilweni yami. Lana ngisejele eWestville ngihlezi khona futhi ngigwetshiwe nje wangigwetshiwe njena nami njengoba ngihlezi lana ngisey'nombolweni ngalana ngivelile kancane ngase-26 futhi okay futhi ngelinye ilanga ngilele kuyisebusuku yabo lonto hayi ngiphaphame ebusuku ngiphaphame ngumuntu oyochama ethoyilethi yabo mangithi ngiyafika ethoyilethi ngiphaphame ngumuntu oyochama ethoyilethi hayi mangithi ngiyafika ethoyilethi la ithoyilethi-ke lasejele kunodonga olungaka mhlawumbe olungagcina la uwena ngithi yabo lonto umese kuba ishawa ngalana mese kuba usink aba u2 bese kuba amathoyilethi awu2 uma ngithi ngiyangena la ethoyilethi ngingena senginendoda ende ngale ndlela engixakayo ukuyibona ukuthi awu lo mfethu wasebamude kangaka manje yabo umfethu lona futhi la ngaphakathi kunomfethu omunye okhona futhi bawu2 eshaweni kodwa ovelayo ilo yedwa ovele ngaphezulu kwalolu donga kanje uvele kanje indawo yasike lendawo leyo okushawa emhlanje le ndawo leyo oshaya ishawa uvele kanjena lo mfethu njengoba evele kanjena lo mfethu lona ulokethi kanje lokethi kanje kanti la ngaphansi benza ucansi nalomunye manje lo akasakwazi ukutshena lo ukuthi khona umuntu osengenile etoilet ngoba etshena ukuthi babili manje lo kuyena umuntu wesifazane okwenziwa kuyena lento uyena ongibonayo ngoba uyena ovele phezulu futhi umfethu lo umbambe kanje umbamba kanje ngithi yabo lo futhi uyamlifta kanje uphinda amkhuphula ngalesikhathi emkhuphula uthi kanje aphinda ashone phansi athi kanje aphinda ashone phansi mina mangingena ngene ngimi yabona ngimi etoilet ngibuke lokuthi hayibo lokenyuke eshona manje useloke ethi kanje yabona angasakwazi ukutshena lo oyindoda yakhe ukuthi hayibo khona umuntu osengenile la etoilet seloke ethi kanje yabona ngime ngize ngithi hayi ngeke wenzani lo mase ngithothi ngilunguze mangithi ngiyalunguza nansi indoda lana imile ibhekele imbambe kanje imqukulile yabona iloku imlifta kanje imlift imothi imshonise phezulu imshonise phansi ngithi yabona buka leyo nto vele nginyanye ngijike ngabe ngisayachama ngishukhama ngivele ngibuyele endlini ngiyolala ngithi mina kanti la reality ukuthi abantu balalana kanje lo mfethu ngimthembe kangaka uselalwa kanje yabona ngihambe ngolala lapha embhedeni wami bese ngiyabuka kahle ngibabuke futhi bebuke etoilet sebengena endlini ngisho ukuthi mina hayi umuntu komunye kumhlaba la abantu besilisa bakwazi ukulalana bodwa kanje yabo lonto hayi bafethu ngiyanicela bafethu ningathi mangibuya ngokuthi anisekho phambi komphakathi wangakini bese nivumela ukuba amantombazane kwabanye abafana yabo ayinhle leyo nto ngoba manje eminyango abazi ukuthi namantombazane yabo lonto nokonakala kwenu yabo lonto nokusatshwa kwenu kangakini abazi mase nifike ejele ukuthi nifike kulo wosisi wayakutshena nje wonke saqhubeka nje isikhathi yaqhubeka nje. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Naye ex-convict ikhuluma ngokuthi ejele emadoda alalana odwane uthi akusiyo kena indole engendeke ejele le into le endakalako ejele uzomangale ukuthi hayibo lo mjida uvume njani ngokuthi bamende into lefana nala uthuke nawe uzukwade ukuthi hayibo ngathi ngikulomnye emhlaba la uthi indoda kalapha ejele diyashaqisa sekukaningi siyiva inkulumo lefana nalena bayikhuluma abantu including mawada now my ex-convict lamanye ayikhuluma inkulumo lefana nalena lokushiya abantu abaningi babamba ngaphansi imlongo ukuthi kahle kahle indzawo lenjani prison because yiyo into abantu ikhuluma
Tiyathusa. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out, so goodbye.